हेलो एवरीवन मैं निकिता हाजरिका चेनेलर आनटा मिनी ब्लगले सकलोके स्वागतम जनाइছোঁ। আজি जेहेतु काली पूजा और दीपावली हेकारणे सकलोके मोर फाলৰ পৰা आन्तरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिলোঁ और लगते अनुरोध करिছোঁ जाते सकलोৱে सतर्कतारे और सावधानतारे दीपावली उदযাপन কৰা। और मैं वाटार कैंडलर कारण मैं दुटा सरू सरू घी बटल ललो और সেই ঘি बटल दुटा धुनियाके पानीरे साफ कर ललो। एया देखिछने एदरे मैं जलालो। केनेकुवा লাগিছে বাৰু তোমালোকৰ দেখিবলৈ মোক কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাবা বুলি আশা কৰিলো। আৰু বহুত ভিডিও আছে মই এইদৰে মিনি ব্লগৰ জৰিয়তে তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম, তোমালোকে চাবা বুলি আশা কৰিলো। ঠিক আছে, আহিবলগীয়া মিনি ব্লগৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ আহো, বাই বাই।